bremu abansa aban baba beti sika NDC ba kra na school nye free na mo se Ghana ye won e na dollar no kosoro dollar no ba fom e ya mu ja sanse mu me ti kro makra me check dollar no Ghana for na ton dollar with street ene ma dollar no ye operating dollar Ghana for ton dollar wo street okwa railway siso a e won ye ton dollar e kro me ye ton dollar wa bonten ye ton dollar wo bank enti Ghana for no ma bi won ma mo me enkyerem na mu ja se ase bibia no ye de ye criticize politics NDC for no tro mo dada Ghana for no and sisi nyan and Kufuor was doing lot of projects like the way Kufuor was doing. Now Kufuor project bebre wo wie bebre mu amu ni akwan bebre Kufuor na ye. Mu amu ni school dan bebre Kufuor na ye. Health insurance the same thing like a Kufuor policies. Kufuor ja so for la akwan koi. NDC amena kan wurem. Otumfo amedidi jama matem. Na sa afra wo hene enna suku den na Dubai NDC fo jato wo na Dubai wa ba be school da na wie na say emwa ene mponche ne kom school ti yempre trete leaders aya mu yi ni paye entinye school da no kro na do tam wo afra wo hine ukrom focus school don mama tam na afra wo anwra fo mu ko school asantefo na mu ko school enkrafo na mu ko school temelefo na mu ko school temelefo da na mu ko school ye voter ni enko school enti wo hia ni anwo kire voter wo ho anwo kire ni wo hia ewo Kumasi Asante Region enkura ase enti Akufo no he came as a leader to save us mun nwere sa no ma we ho na moto na gamama ba ye no ene wo be ye se gamama ba wo be ye de contract no sign no jagu ho Akufo is doing and he's doing his own thing na do supposed to do ono na juma no eso ye ono no nyuma na wo sa ye gamama cho de enti sika no kofa no hen okwaje bosia so na mo da betena ene wa bobosia dodo aben wa bobosia munya sa nwoma no na na me toto bombo no munya sa nsemu no na mo ma Ghana no ya dwere mo mie na munya say political talk we just talk na credit didi na na watam na mpanifo to bianca san kra no me pacho including John Mama and I say Kevin Taylor, you are talking for me, you are speaking for NDC, but I am the leader of the NDC. Stop insulting leaders. I'm not one Kevin Taylor diatem wo diatem na wo diatem e mu bia diatem dia MPP before am ye nyatwem mu hwe na ma hye cause e diatem ye dina na aro atem dia mo pe Ghana for am ye nyatwem God say diatem nti ano de mompe na atem de be na strategy me kura me ni panyin bi atem me dim kura yatem me dim kura na mo dim pan fo atem obi si jatem obi si me di adwen pan ne de otumi fo me nuana no o si da bi bra wo di ka ja me video ya me yi adwen pan ne start ya video na me foro no odofo social media so no ye wanyansa fo wo so youth enti me nuan ofra me otumi fo se nuan but wa wo tinchen ya obeka se wo follow Jonas me di watema ya oya wa chi me kura dodo wo follow David me di watema ya wa chi me dodo David di otum fo atama what me afra na torofo mu guo no watikuo ena no bra bia ofra me free Germany o se no join David group kwasa sama koso na too much ene yenkodi otum fo atam yenkodi we atam yenko kasense Kufuor ene ko kaseje na mpa David abetwa no obedi atam what group na we che o se de bezidi Kufuor atam ame sabato group awon yetumefo sabato group awon yetumefo Tora for me sramo te amon me kase me stop nkofo social easy me to ma no odi metima ka a combine ama Ghana for say no o man e tim no ye were right enya woman right ni kodi yonko to ro
Mama Ghana for se krom ya police ni tiro so obey bone citizen because you for out me twa e ba bonte e be yinadi mate video bi o hanuma police for mpanifo akasa afa sade no but enya adwuma mama Ghana for no mo right say Ghana ni o right ni police ni mo hu dawro TV radio utimi yo fu twa mo hyehyɛ nkɔ constitution bim Ghana ni ukwato so obi di bone utimi di fu twa osofo di bone mo hyehyɛ nkɔ constitution na fu we no ɛyɛ adwuma bebre mesra mo mianto aso IGP yere wase so wo de o citizen a odafo share video ni enko enu wo ye citizen a wo twere Ghana ho na wo de aban ama opposition keke na nado MPP fo no especially na Akufo Addo yesra wo bibiara a wa man position e wa aban mu a wanya na dwuma ye a anda wono no corruption bi koso anda wono no eno ma bi nko yie no na nado wutimi say yi ni free ho we nya say o MPP ni we nya say o party ba da bi yesra mo mon start reshuffle na nado utaye na obi biara aban ma na dwuma IGP dia wo ye bo na ba so say IGP waje social media fo IGP ajefa IGP adaroma enu ti na me ametie me pa hopsia do ya asem no hopsia do ya Ghana fo chi no hopsia do ya ani owusu bempa Ghana fo chi no me pa wo masem because Nana president no ontimi kuma no ho Nana ontimi kuma no ho eye nipa di na chi ena ese kuma no na kuma o man Ghana enti se obi fom na se obi di Nana achi obi wa Nana abam no obekasa na mo de betena be ya political talk en MPP fo a wodofo eti entra ma no man say o mo tena ho orofo onse afeya ko afrawo hina no so onse Nana Addo ko yi afrawo hina no Nana Addo ko yi afrawo hina Nana Addo afrawo hina asema ko kan Nana Addo ko yi na no Ghana force yenti bi da Ghana force yenti ase ena Ghana force sese Nana Addo kasa na wo ma mudi Nana Addo achi na kakasa he de a enu de ma bedi atem Nana Addo no mu akasa mu se di atem Ghana for I'm so disappointed in you Ghanaians. I'm so disappointed in you some Ghanaians how you behave. Your life from Ghana no enko nanim isubana Ghana no enko nanim ye nya atwem ye mpa no kure ye o ka no kure ne yata no ye o ya de pa ne akiri no odofo mama me mo afra wo hene e video no na me wi a na timi a kire ma adwene as a citizen as a youth mama me mo video no